Just later, secretary to one guidance, la people like Kasushu, Annie, Tanda, reading the Lota, the Zichido, Tak Lota, Annie Kiranzo Ichido, August, month, la blessings and guidance, Karigari do, on the Kolai, okay, Annie Nindum Kalore, Nindum de Relation Mutinisi, Lanshai. For those of you who wants to watch in English language, then your time stamp will be in the description, so check out there as well, okay. Ani talo da chidu ni August month kani gari do odi ko lagi ani kirangi ngindu da like channel subscribe ani kirangi last time kirangi chidu kari ni lagi nam tipu chimbe sang ma deli ching la ngala comment section la chira chida la ni share yi ngai lo ya ka ai comment kala lo ya ka ye la share okay. Okay, ani kiranzo chidu ani tambongi khajiri kiranzo current energy ani kiranzo aje health ani kiranzo gachi kalaure health chesa ani relationship chesa ani dichi ne kiranzo achi career ani kiranzo la big 3 blessings for August month. Okay, talo ta so current energy kan didura current energy. Okay, 6 of swords kiranzo rat na tanda kalaure Kari tola ni pe kali shuk chimpo chik chera ani ode ne chenturan dini ma da kali dini ma dendo ya ode ne energy na tu ra da kiranzo yana health kala kanyi do te wealth kala kanyi do te relationship kala kanyi do te kari tola ni kanyi shuk chimpo chik da te andini ma kali ya dengyu be energy do ra kanyi dini ya te da te do ra te do kanyi dini ya thar do ya ode ne energy do shik do kiranzo ra. Okay, 아니 계란속이 치도 coming energy 그래도라나 계란속라다 단다바도 디시 계란속이다 엔도 지그라 5 of cups 리다 안 계란속이 디시 엔도 할라 미스날 두바시다 마하이 도시 디에 쇼스 디에 메와차스 타스바기 오십 치보 도시라 데니 계란속이 데 유메도 섬섬치 두라 데니 추마이나 계란속이 라이브 네 카리네 직시 치보지 쇼르도 다 메와차 도도 스바기 오십 치보 중에도다라 아니 디에 주마송 다 라이브 베 다라 두바 마하니 스바기네 데 도시 오데니 도시 치기도 계란속이 에너지라 말이 오데니 도시 단다 유두라 계란속 아니 오데니 마 타두도 계란속 에너지 가리리라 계란속다 라이브 나라 야한데 마보 도와 사딘조에 다 통야 고수도야 kiranzo energy on the su and do chiligido kiranzola da mazu mi mitsenala da mambochi shodo mewa cha dore mewa cha gyo da shorwa da dezu kyang samla tang dewa na yowa de ge ngazu tongtong da yowa de zo tongtong la ni o dia duwa gyo de zo tsi gya la da kiranzo energy karili do yogo de ge tsi gya ge tu le sha la sha o de energy shikido da yogo de ge tsi gya la sha da megyo de ge kyang ta ma de la sha yogo de ge tsi gya la sha kirana karidu da live la o de roshi energy digitu ra kiranzo chido. Okay, kiranzo ge health kala kiranzo ge disi da ba da health kala nga shida dina chido du samgi yugire ra health kala nga shigu chi activity do shigu chido mundu ge health kala de diet ya ko le do da tusu do ya ko chitang do mundu do de kiranzo de samgi wa ina ani kiranzo ge august ki dawa dina la kiranzo la health kala na ani go ni go kap sang go chi li du la shera kiranzo yang su do na ta do da de mi ju ri ba ke tu me wa ine ke mi do august ki month la kiranzo me ju ri ba to ya thoda ani kala ro me ju ri ba che ni ju ya ko phen do on de mi ju ri ba de pe lam do Pujuya do the Rakojogi Jona, Yalamdria Pujo, the Tungido, and Super Chitana Grangida, Nasata game mixing the game, made the eating up. So what treating along the non, do Sutan to me, do some Joa, Nikiranzola, do Sutanga, cook up at Ligidu, okay, Augusti, Tawadinala, Kiranzola, do Sutan to egg, cook up some borada, Kiran Dringman, treating each to Dichi, Laja, the Dichi Apudual, and so in the old, and it was me, or the day Dura, and Kiranzo, Minju, but that the in a Piapudura, August, like Kiranzola, Pilam, Puju, Amji, Sambo Yapol. Do ya put tangtongi tungi ra tugu lan she okay kiranzo pe apodu agas trading ala kiranzo la boga pe sang buch koni ligi du kiran ta da ba shira trading ala shi samlo shira tangi me waina agas ki dawa dena trading ala samlo ya putang tu sari dai do ine ya pe len tu ya shi me so this weight lose weight gain do chi wasam gi waine dai ya po len tu ya do da o te do shi tingi du okay ani kiranzo ki chi du karera relationship like kirangi pe kale apo gatu du kirangi sulu pe se wachi da kirangi ni shu su yo di chi kirangi pe kale apo gab du ya botu kirangi da di mi di mi si di ya po chi se da la kirangi di so so pugu ine in si so so pama ine in si so so i ga o ni ni o choga keme da su ine so so ni shu chi sa chi ra da o di gi chi kirangi pe du ya po tu ya do da ko zo mi si ya po chi ai ko zo da so so pama do ine yo ra da pama gi dis chi live di le la o so chi do ni pama chi de chi la chi so so pama chi de ma po chi chi na
망보 시고 제도에도 어디는 소소 보고 있던다 라이네 보고 있던다랑 갈래 된디지 개기 보고 약부 수기 레도다 소소기 껴가지 메네 다 페이퍼도 저 숙침부 제도다 도 숙침부 되도다라 아니 어디기 털라 갈래 숙침부 야토에 껴나기라 파베 다 파베 저 숙침부 제도에 어디는 등도 가서 가디네 칼라래 수라 문도 수라 수치 문도 도 something 어디네 마이 바지 기다 나 next august 나 라키나기 파베 거절라 저 숙침부 제도에 로라 어디네 로지 파경 건조기 제도다 강톡 지도 니치 라이죠 어디 오케이 relationship la pengin chibudu kiran zura pape ya chetu dura da diran ko ramara ani career kana khali du nine of pentacles okay kiran so career kana la kiran so chikta action di kala ore kiran zura ra da ko ka pe ya puchili du yo agas ki dawadi na kiran zura pe go ka ya puchili du ra ani ko ka ti kiran gi pe ko simi atu du ra kiran gi o da action lingi inda la jo agas ki man de le kiran zo de le du chira action yang ta khali le ko zo de step by step ra pe thak de go chu ma sha ji step by step chin khali kiran zo action le ya do chi du kiran zo la o di la pa ben kiran zo idea ya ko be ji ra ga do chi du ra ani a wa de sa wa je de chi che do la so planning pe ya pu ti ge jo de le do chira career kan la lo chong chi de zo lo tu di zo ne lo chong kan la ra ta de du zo ya pu de tu ya do da danga de danga changdang de de chi changi da la cha o de le do chira kiran zo chi career pe apu dus ndi komendura so khare do chi sam de ne ondi la khale gale step by step le chinera step lingi du ani step di len to ene kiran so la mix gala ore khale do shira team du yo khale te to da shira de de du okay ani kiran so chi du khare la ore three blessings sum ta kiran so la yap de kare sum chung dura sum konjo gi tok sum kare nang du yo kiran so chi do august month la and dog dango de da star ka resha kiran so life la balance ligi du okay kiran so gi life la pe balance ko keli tu du kiran gi life la balance means kare kiran gi da du so nya ji dila short do dila nga duzu tin do men do lai cha o din de do chi da do de na ni kiran gi agas ki dawa dina la dila duzu tin ya da ten ko sa chi yor da health kana duzu tin ko re career kana duzu tin ko re ni kiran gi khala ore ya relationship la duzu ya ta chi tin ko ra o de ge de kiran gi balance pe abu khitli tu ya jo kiran gi duzu sama pe abu tin do you are the star la chi ge da ma sama la duzu ya pu tin do da ki hero do cha mare ra ani khala ore ga zo cha mang bo ye cha dong chen dong ro ra da ga zo 망보지 얘다 망보지 제도라고 데리러 이렇게 스타 basically 다 그라 다 스타트라 다 그런 게 상마 핸들 약간 제도에 상마도 비야 상마 베기우샤 되죠 소소네 be satisfied 되죠 데리 blessings 리두라 소소네 되 bakang랑 다 상마 되죠 된도는 소소도 시바 소소도 bakang이요 말아야 되죠 상마 디절로 도도 디절로 된도면 둘라이죠 데리 많이 받지 아니 그런 게 디절로 되죠 된 상마로 되죠 된도 나니 그냥 베기우라라 오 데리로 시팅도 blessings 니바디 nine of pentacles 리두라 nine of pentacles 디 가르 딩겨는 그런 소라 self love 충분히 duran kiran zola happy money pesha chimbo satisfaction ye kiran zola khalli dula dubai khang misinal dubai khang life pe kira so da gardening do che ne dinala debu peking jimo medo do ta be ne medo peking jimo ki le do da ni singa do ta be peking jimo ki le do da ani khala ta khang ta so kali chi kya sha ge de debu di theng de so khadi ki ra o de kiran zo kari to na da kali kya sha ne o de debu di theng yu du ani kiran zola pesha ne pe ya po yo a chen kiran zo ta pesha me la sim de ki ne me wa chi o de do chi ra le do chi cha do chi me so self love to je hele do nyam to de chi o de do blessings li do kiran zo la kiran zo da kari to la kali kya sha ne o de ki tibura o de do chi Ligido, okay. Ani kiran so blessing sumba de the high priestess ligido, right? The high priestess that the major kana lista de. Kira high priestess ligido kiran so la khare dula na chita ni chita de chezu no mar da green tara ge dog shukchimbu dangi do kiran so ya namgin kiran so da green tara da chezu no ba da tenila deba shukchimbu chigi wa ina kiran so la dog pe shukchimbu dangi do kiran so ye khare melam kyan de dubia gi dog lam dog pe shukchimbu dangi do la ne shaira. Ani kiran so kesi ende do ya chezu no mala deba shida. Machinye yusi ra da tenri yang so deba chesa chimba ra tenri yo ine kiranzo 강다르다 람드롭이야 본난기 두긴 kiranzo 칼라오네 단다바도 kiran기 하마고 교기제 치여라 오데데 하고야기 chances 두라 아니 칼라오네 오데데기 chances 야두 아니 kiranzo intuition 레라 나조 근데 지금 sar다 사부터 따따따 중도에 치면 오 데리로 그런 intuition 베이식 전부로 자기들아 아가스기다 그런 intuition 타올라 그런 얘네 릭사 그런 게 남겨인데 라기나 당한테 somebody 따따따 차도다 라이죠 오 근데 섬기와이나 아니 아가스기다 어디나 다도 intuition 숙지해자 아니 그래 somebody 차도 치면 그런 오데 intuition 베이식 전부 intuition 이 파워 되기라 anti 6 series the intuition the lead this series link to 와이나 아니 그런 칼라오래
lam kare do chi cha do ne o dia ku cha sar da sabada o che and dia ku yung samare do sabada ma che o de yora da so na woni gor ha go do ne de do ka che o de intuition ra kira intuition ni power shi chimbuli du ani kira na kala ore fruitful ra kira nge kare do la kali gya de ni tibu pya puthi du da di tibu di thong ra ni nga yang rang gya cha du ina morang lo da ta re ni ti de ni morang yang shingala de kala ore nam pe ma botap ki du ra ni se bala mo gi tibu di ge chama agas ki da agas ki da de la de sa re sam shik thi ya okay, ani yang so gari to kali gya sheni wa di tibu di ra agas ki da de kira zo ya potong ya ra so ne being satisfaction de ba khang ne o de le th me o de do shi du kira zo okay, the August ki month la kiran so reading pe ning che modu kiran so current energy ti simba cho du te yine August ki dawa di simti ko mi du sama pe yakpo du ani kiran so la message kare ko yu sama so pe ning che mo chine guidance te ning che mo chine len thong yu pe re wa yu ani nyen dong te si bala tu che na ani mu du che yong. Okay, so if your Tibetan zodiac sign is tiger, then this reading is for you. Sit back, relax, and enjoy the video and give it a like and subscribe to the channel. And first of all, I am going to read your current energy and you tigers. Your current energy feels like you are going through some difficulties. If you are having difficulties with your relationship, then you are trying to make it better. If if you are having difficulties with your career or with your relationship or with your how do you say health, whatever you are going through, you are going to the better place. Okay, so it's seems like that for you right now. You're going through some difficulties, okay, so and you are going to you are coming out from that difficulties, okay, and upcoming energy feels like you are always I think some of you, or maybe most of you guys, always feel like I don't have this, I don't have that, I have lost that, I have this, I have that. You always like feel. I feel like you always complain, or you are not satisfied with your life. Okay, it seems like that, or you have lost someone so close to you recently, or you this can be anything, or you have lost some relationship, or in your career you're feeling like that I have lost something, okay, so if you're feeling like that, then the energy coming your way is that even if you have lost so many different things, but still there are so many things you have to count that whatever you have to count that, and you have to feel blessed. I'm blessed that I have still this. You have to count that. Okay, so the energy coming your way is this. Otherwise, you're always. I feel like you're always complaining about what you have lost, right? But the energy coming your way is that you have to count the blessings. You have to count the blessings. Okay, so and about your health, it looks like you don't really give attention to your health, or you feel like I am not giving enough time to my health. If you're feeling like that, then in August you are going to give a lot of time towards your health to make it better. Okay, if you are not feeling well, or even if you are feeling well but you want to make it better, whatever it is, there is a beautiful chance is coming your way to make your health better. Okay, so if you're a good doctor or professional is coming your way to help, and this can be also happen, or you are very healthy, then you will get lots of activities and diets, lots of options. Okay, different kind of options to make your health better. So in August, your health is going to be very good in August. Okay, and about your career, it looks like about your relationship. I'm sorry, about your relationship, you are giving a lots of your energy, lots of your time towards your loved one. Okay, this can be anyone. You know that this can be your parents, your child, your life partner. This can be anyone. Okay, so you are giving lots of time towards them, lots of efforts to make their life better. Okay, to make their life better, you are working a lot. Okay, towards your relationships, you are making them very happy. Okay, in August months, in August. Okay, so and about your career, you are planning to do something, and you are taking actions little by little. Okay, if you are working, and then if you are working, or if you are a student, you are working step by steps. You are not in a rush. Okay, you are taking step by step, and you are going to be very good in your career. Okay,
Okay, there's no rush. Okay. And about your three big blessings for August. The first blessing is the star card. It says that you are bringing a balance in between your career, in between your relationship, your health, your career. You are bringing a balance, very good balance. Okay, and you will feel very satisfied towards this balance. You feel like, okay, I'm giving time to more towards my relationship, towards my health, towards my career. I'm perfect. I'm like hero. You feel very satisfied towards these things. Okay, so and your second blessing is the Nine of Pentacles. It says that whatever you are working you will get a beautiful result. Okay, satisfaction, and you will feel more relaxed, and you will have a lot of money. Whatever you have worked for, you will have a beautiful result. Okay, and then to seeing that result, you will feel very satisfied. Okay, so this is second blessing. And third blessing is the high priestess. The high priestess says that if you believe in green tara or tara, or any tara, okay, if you believe in, then the green tara or any tara can bless you in this August for whatever you want, whatever you wish for. You are blessed. Okay, and if you even don't believe green tara or anything, you, whoever you believe, you can ask whatever you want to that higher power, and you will receive the blessings. Okay, and there's something secrets are coming out towards you. Okay, so these secrets can be anything. So you will get to know some secret, and you'll feel like, wow. Okay, that's it for you, tigers, and I hope you get your messages. I will see you very soon. Bye bye.